ngwana he nkarhi lowu rinderile mahlongati u fikile ka vula u fikile mingisero mgana lona FM ka minute ntsena ku bilawura ya khumemberi na ku Africa wa vulavula ka mgana lona FM komba ndlela mina ni khalanga pet matibula ni n'wana rismato jimo xitlango maxingiritano wa jaja makona la vandadzi akwa mkela mingisero me kola ngisela sisheshuru kongo ba khoni ngiselo la Gauteng eMpumalanga North West Limpopo kube woyikuma ku audio streaming ya mgana lona fm.co.za e wa rismato jimo xitlango maxingiritano wa jaja makona la vandadzi na ko umeliswa nchindani Eric Mabasa fama sunga fukaleka awara ya mberi nhlekani lo wa Xikwembu kasi ka ikwashela wona thi kusuka leno amasingita mall eleka masipala wa Greater Giyani ka xifuna ntsonga xa Mopane hila hi kutisela ka nangona ko Africa wa vulavula hi riko msumuri kun'wana n'wana hi ravuntlhanu rin'wana na rin'wana hi va hi ri kwala kheseli swinene kume hi lombe ndleve kola mi nga yingisela miriko timhaka titele swinene na ku pfumela ku na n'we mi yime kulunga ku lava ta hi byela ku timhaka tingani kwala mga yingisela miriko ku katsa na ku President Cyril Ramaphosa na xipano xa vaholobye va le a rendweni ra ku fika America xikongomelo nkulu ku ri ta ringeta ku kondletela vuxaka exikarhi ka tiko ra Afrika-Dzonga na tiko ra America hi ndlela yoyoleyo seke hi mhaka yeleyo se hi ta va kha hi bula yona va kona dokodela Kingsley Makwele ku lava ta hi nyika tlhelo rero ra mhaka kasi yin'wana mhaka leyi la nga ta bula yona i ku hi ravuntlhanu hi ku rhambiwa hi va Bombo Investment Group ye aya ka ntirho wun'wana lowu ri koho leyi aka Siyandani va ku simekiwa FY Siyandani International Airport ntirho wolowo wu lona hela ku pfuka swivulavula swo tala hi ndlela yaleyo seke ka ku pfuka ka swivulavula swoleswo hi ta va ka hi bula na vona va Bombo Investment Group hi twa kahle bona loko va lava ku tumbuluxa mhaka leyiwani na hoyi leyi nga koho va hlamula va ku yini hi ndlela yaleyo kasi na lava va ngevo va lawula timhaka ta vuyima swihahampfhuka a Limpopo va GAL na vo veri haiko na hina xo xivula ka mhaka leyi se na vo hi ta bula na vona kwala ka Mngana Lona FM makomba ndlela hi twa ku hi fike njhani laha hi nga kola hi ndlela yaleyo sweswo hinkwaswo mingisero Mngana Lona FM leswi hi nga swi lulamisa ku va hi ta kota ku va hi bula na wena nhlekani lowu eka nongonoko Africa wa vulavula eka Mngana Lona FM makomba ndlela se ni tshemba ku na wehe kona nga ko u yime kulunga ku lota hi byela ku timhaka tingani leti i nga na tona eka nhlekani lowu ngopfu loko hi kha hi languteka timhaka leti ti ngele ku vulavuriweni ti nga mahungweni swinene mativa tolo kunene a ni tivi ni rhumeriwe statement lexiya xa GAL hi vanhu vangani ni kha ni khensa tintswalo ta vona ta ku va va ni rhumela kambe ni tlhela ni ti vutisa ku mara va hlangana ku a ni xi kumangi vhele xitatimende lexi vo tala va ka va ni rhumela xitatimende lexiya se hi xi kumini hi ta bula na vona hi nongonoko xiphemu xa nongonoko xi ta sungula laha ka hafu ku bile awara ya n'we nhlekani lowu se hafu ku bile awara n'we hi ta vulavula na va Bombo Investment Group ivi kusuka kona hi bula na va GAL mhaka nkulu hi ku hi ta kota ku hetelela hi tikuma hi ri ka xiyimo lexi hi nga langutana na xona xa ku va ku lwisaniwa na ku kayivela ka mintirho loku nga koho la tikweni vusweti lebyi byi nga koho hi ndlela yaleyo kambe na hambi ku kha ku lwisaniwa na sweswo tiko hi na ri na milawu xana milawu ya koho yi ri yini ku na loyi a nga yi landzeleleki milawu ke loko ku ri i koho loyi a nga yi landzeleleki milawu hi leri nge yini hikokwalaho ka yini milawu yaleyo yi nga hetelela yi va yi nga landzeleriwi se i nga kayeli i nongonoko lowu hi nga ta va hi kha hi bula hi wona eka nhlekani wa siku ra namuntlha loko hi kha hi languteka nongonoko Africa wa vulavula ku na un'wana muyingiseri a nga ni ra tsalela papila na yena a vilerisa hi ta yena timhaka hiko ka vula un'wana na un'wana i na timhaka ta yena loko ri xini un'wana na un'wana i vilerisa hi ta yena timhaka yena loyi a vilerisa hi timhaka ta ku ongeti hina huwa ngopfu lomu mugangeni i hehla leswaku ku na huwa swinene la migangeni ya kha vula la tshamaku kona ku la ka rasiwa leswaku a hi swi tivi na ivi ni tsundzuka ku tindhawu to tala leti kumaku ku va van'wana na munhu ku xavanyana bodlela rin'we ra biya i veka xipikara la tlhelo loko a veka xipikara la tlhelo ku va ku va na huwa a nga na mhaka ku vanhu va le ku endleni ka yini swi ku yini na la ku tshamaku ngopfu ma-borders nakona hey la ku tshamaku ma-borders nako ku na huwa man
nga ni tivi ku i ntumbuluko wa koho ke ku fanele ku va na huwa se mani hi twa ku n'we mi ri yini mina ni ta vulavula kahle loko ni kha ni vulavula na n'we hi twa tlhelo ra n'we ra mhaka 0860002543 nangona ko eafrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku timingisela wa mina ku u angula u ku yini timhaka tingani kwala u nga va ku i vulavula na hina u ri koho hi ndlela yeleyo n'wina vo ka mi nga holi mi holile ni tshemba ku n'we vo ka mi nga holi mi horile kumbe n'we vo ka mi nga holi hi nkarhi mi horile kambe hambiswiritana hi ku timingisela wa mina 0860002543 u nga hi kandziyisa na rito ka 0657443911 kumbe u hetelela u tirhisa @africa munghana ex handle hi ndlela yaleyo hi hetelela ku va hi twa ku mhaka leyi nga yi khoma yi va yi kha yi angula ya kwihi hi ndlela yaleyo 0860002543 nongoroko eafrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Mende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi tekeni loyi a ri muyingiseri wo sungula hi twa ku hi khomete timhaka 0860002543 nongoroko eafrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM inhlekani minjhani buti wa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile ke farm 015 mina ku vulavula hi le mhaka vugevenga lebyi va kumeka byi tala byi andza va South Africa ku ri vugevenga byi hungutana la South Africa mese khalanga a va fane va humesa nawu wa ku lava nga na tikotasi lava bodisaka vanhu va tikotasi a va bodise vanhu lava nga na maphepha ya mpfumelelo ya ku tshama la South Africa ya ku tiphemiti na ti-passport ta ku va pfumeleriwile ku ta la South Africa hi ku veka munhu un'wana na un'wana a ta tshama la South Africa a nga ri na maphephe a wu tisiwa ku veke munhu wa njhani se a wu fanele humesa nawu ku munhu wa ku va na kotasi loko wo veka munhu a nga ri na maphepha ya mpfumelelo ya ku tshama la South Africa fana le mintirhweni va ngo va nga tholi vanhu va ka nga ri na maphepha la South Africa va khomiwa na vona a swi ta pfuna kambe i ncini xi mi fikisaku kwalano ka ku fanele ku va na maendlelo yalamo hikokwalaho ka yini mi lava swi endlisa sweswin'wana hi fikelela leswi humelelisiwaka swo swa ku se ku ngheneriwa na le ndlwini vanhu va dlayiwa vanhu va rheyipiwa maswo swa ku swi njhani so a va ha swi va mali mara ku va ku ri na vanhu lava kuma ku ndhawu leyi va tshamaka kona ku na mpfumelelo hinkwawo munhu wa tiveka hi kota ku va hi swi swa ku ya kwini vanhu loko va nga pfumeleriwi ku tshama nga na maphepha nga na ndhawu ku tshama va nge tshami la South Africa se loko ni swi swa ku mehe sweswi ni le tikweni rin'wana a ra la South Africa no tshama a va ni tivi ni nga endla xin'wana na xin'wana a ni tirhi ni fanele ni survive se ni endla xin'wana na xin'wana lexi ni tivaka swa ku xi ta survivisa mehe se ni fanele ni survivisa hi yini ku ni va ni nga ri ku tirheni so loko vo humesa na holo ku lava tikotasi a va endle ku ri at least va va na maphephe munhu a nghena lava n'wi cheka rejistariwa tiveka ku mani because munhu wo tshama na madyambu wa tlela na nhlika na madyambu wa huma nghena lava va makhelwana munhu ku ya ta tlhela dlaya vona lava tikotasi va nyika tikotasi ta byako hi va nyike mali va na mali maswi swa ku swi njhani ene swi hi karhata loko se a lovile munhu yoloye hi fanele hi va South Africa hi tlha hi hlenga mali ku veka yena miri swi ta njhani swi tlhe swi mi karhata swa karhata loko a va na tisosayiti a va na nchumu swi boha hi va a ni munhu nge n'wi lahli swi boha hi vaakatiko hi tlha hi hlenga mali hi lahla yehe ku ri ku hi ya a karhata hi vaakatiko mara hi nga swi tivi ni mi twini loko ku tirhiwa sweswo a swi ta hi pfuna ngopfu a va nga ta va na vanhu va ta tshama va ta laha South Africa va nga ri na maphephe va nga swa ku va tshama kwini vanhu lava tshama tolo ku nena langute program yin'wana ka TV ku hume swin'wana swa 100 and something wa vanhu ni ka muako lowu wu ri kona va va khova va depota ku na program leyi nga kona se ma swi vona ku vanhu lava tele la South Africa lava phephe owner ra muako wolowo a nga swi tivi na vanhu lava va na maphephe van'wana va kona se loko va vutisa ku tirha ku ri ra ntirhi ni kwala se loko a huma a endla yini kwala joni swa karhata va lunghisa South Africa va lunghise ku ri tikotasi a tive ku a le tikotasi ku vetiwa ku swa ku vanhu vo tala hi hanya hi to tikotasi mara a tive na control ntiyiso ngopfu sweswo na tilayisensi ta byala ti humaka a leti na control na ta byala ni mi twile papa ni khenseni enkomba papa khensa 0860002543 a hi mahlweni kambe sweswo a ndzhaku ka leswi
kamngana lona nfm akomandlela mingisero mene makumembiri ngwete mina hatintsene ibila ura ya kumembiri nangana kwa Afrika wabula kwa shala wana tui kusuka leno masingi tamol hele gyan hikan hlekan lo baringanyete ku mpimo wa isela na mutla utafika kama kumenaro wa degree sula kuta hisa snen kambe ai tu ngwana mingisero mena ko timaka tungwan litungana tona kwalonga ko kungaba korti ngwana mingisero hilo hlekan good pet ni epokele ngobona but hayi porque n'wana na a ni la ku vulavula hi leya commercial suicide ya ti-faulty airbags maswaku mina ni zero tolerance loko fika ka safety National Consumer Commissioner manana Prudence Moyilwa a va ri a ku hlamuseleni aka SAFM na Oliver Dixon va ku vanhu lava driver timovha leti nga ta ti vula sweswi va fanele va ti tlherisela aka ti-manufacturer because ti na ti-faulty airbags ku nga yo sungula i Jeep Wrangler va ri na defective Takata airbag na Chrysler fractured airbag rupture Audi defective battery recharge na see-through Mercedes-Benz tina lexi ya venge brake fluid leakage VW sedan leta ti-VW sedan from 2019 ti-range letiya ni nga ti vula a ku sunguleni Bootpet hi ta 2017 ku fikela hi 2023 sweswi ya kumiwa hi lava va Motor Industry Ombudsman of South Africa se vanhu lava nga khoma ti-ranges ta timovha leti a va fanele va ti vuyisela ka manufacturer va ti lunghisa na tlhela ti phinda i Jeep kambe aningo loko va fanele va ti tlherisa swi ta fanele swi tiveka ku i timovha tihi hi ku loko mo veka ma ku VW hayi swi nge swi ta laveka ku va landzelerisa va kota ku tiva ku i timovha tihi kahle kahle loko a ni ta hambana mi nga kuma ku yin'wana top of the range kumbe yin'wana yini se ti hambana na hi sweswo mara va vulavule lexiwani hi ti-models leti nga hlaya Jeep Wrangler from 2017 till 2023 ti-faulty na Chrysler kasi leti ya ta Audi na see-through from 2017 ku fika hi 2023 defective mara Audi yini hi ku na ti-Q series ku na ti-A series ku na ti a va ti specifyangi leswi nga humelela i ku va va identifya ku ri a ti koti ku humesa va ri yini pressure enough aka ti-airbags loko leswi a ni kombela ku hindzisa kahle aka manana Prudence Moyilwa lava ve le ka National Consumer Protector as an expert lava va nga ta ni vekela so loko mo endla ti-notice teto mi ta va mi endle kahle kasi ta isala ndzhaku hi ta isala ndzhaku ku ndlela ku ku ta kota ku hi ku munhu to va kha famba hi movha ya le mi vulavulaka yona mi kuma a vha a chuha ku swi vula ku hi yo yi nga na xiphiqo kasi a yi weli ka tona leti ku vulavuriwaka hi tona kambe hambiswiritani swi ta vula ku mani Prudence hi ta fanele hi va kuma hi kota ku bula na vona ku ya mahlweni hi twa ku xiyimo xi ri yini ya endzhaku loko va kume ku van'wanyana ti vuye ti nga humi ti-airbags after ti-accident na cancer Bootpet for sweswo yo hetelela leyi Bootpet ani mupresident wa hina va vhakachela America yaleyo na no teketa ingaku i suicide Donald Trump i hluriwe hi vanhu vambirhi America Bootpet i hluriwe hi Hillary Clinton na Barack Obama un'wana na un'wana la nga ta lava tlhele hi xindzhakandzhakwana loko America va tlhele hi xindzhakandzhakwana se loko mi ku yi suicide mi fika njhani kwala ka ku phela u suicide ku ti dlaya ni vula sweswo vo ti dlaya a fana nga vhakachanga ni twa yi ri too soon a va fanele va yimile va twa ku yi diliwa njhani case leya lavo ma-Afrikaner lama 49 va vona ku endla njhani because yena i te i ti-refugees hi leyi mhaka Bootpet refugee i munhu la taka a ri hana nchumu na xo mbala a ri hana nchumu mi tshama mi vona refugee landziwa hi Charter Airline ye le USA and aka vona lava va 49 na wun'wamapurasi
n'wana wa papa luya wele ka miri Afri Forum n'wana wa Triel I oppose papa yena ku leswi va nga endla va khose havoc ene lexi a va fanele va xi endlile president wa hina I ku xikima va swi koti ku xisela a va fanele va fambe na John Peter Groenewald Gates McKenzie ya Ronald Lamula na loko va fika va nga vulavuli nchumu lavaya hikuva ta vutisiwa mara ni ri Steenhuisen a nga fambanga kahle man John Steenhuisen va famba na yena a va fanele va teke na Peter Groenewald mangivona muslo wa minister correctional services a va hi mhaka yini nchumu khumbudzo nchaveni la ene Lamula u fana timiyelela because sweswi ka ha ri na query loko va xitangavisa xisa lexiya xitangutisa ku sweswi intisele commissioner loyi a nga mi vitana racist what are you saying about it ita wela le kule na leswi va ri na le North Kim Jong Un Nemetri tlhelo rin'wana rero van'wani va vula tani veri ongeti ku na ku hatisela kumbexana va fanele va nga hatiselangi ta twa na vativi dokodela Kingsley Makhuvele va ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa laha ka ntlhanu timinete ku bela awara yan'we hi ndlela yeleyo n'wina mi nga na ku tsakela ku lava ku ta tiva hi timhaka ta airport na vumundzuku bya yona mi nga kayeli na n'wina kwalowo wa ha ri kona hi ya mahlweni na wona loko hi bula na va Bombo Investment Group na xikan'we na va GAL sika tshamo ri endleve hi ndlela yeleyo kambe sweswi a hi twenini n'wana mingiseri loyi nhlekani njhani manje hi pfukeni minjhani mingiseri ko vulavula hi ku antswa loko a byi nge heli ngopfungopfu loko hi languteka xitikwana lexa Bushbuckridge lexiwa ku vugevenga lebyiwa byi rhungarhungananile ka ku ngheneliwa loko vuku byi rhungarhunganile ni hlamuseleni kona byi twisisi ku endleka yini ku na ku vanhu va ehleketa leswaku ku endliwa vugevenga vanhu va le handle kumbe yini ku na ndhawu wun'wana ngopfungopfu hali wu tirhaka hi ntlawa wun'wana wa Tshepo wu tirhaka hi makete wu phatuke kahle wu phatuke ka forum ya ku kwalaya wu khomane na vo bishop na vo doctor na mathicara va involve kwalaha so va tirha hi va hlasela xikimi lexa xa RAF lexiya loko va ku vona ku xisiwana va kombela ku sunela haleni ku veka patwini wa chayisiwa hi movha ku ta vo maphoyisa va ka va tsalatsala loko va tsalatsala va kuma timali va xerelana ene swa tiveka mara hi mhaka ku wu rhungananini ntlawa lowa a swi koteki ku veni ku va khomiwa vanhu lava a hi khale sweswinyana va ha ku veka mun'wana epatwini a chayisiwa ya xibedhlele a vuya wa ha ku ngwaviwa Victory weekend leyi suka ka yona van'wani va kumane na nghozi le mapatwini va pfuniwa hi ntlawa lowu wa Tshepo loko va fanele va hakelisana timali va yala va hetelela va fika lava duvuluwaka vambirhi un'wana wa hala Zambia na ya nga kuma mali leyi ya RAF va fika va n'wi khutuza va teka movha yeka sa uri na tracker u ya tsemeleliwa hala va ri le custody lava va mabuni lama tracker loko va ta va yi kuma va kuma swa ka va mutikeli na ti-TV yi pfune hi tracker kahle kahle so u khomana nini ntlawa lowu wa ene se swi vula ku ku na timhaka ta ti-gangster a Mpumalanga leswi mi vulaka swona ngopfu loko a no kuma ni ku sendela video yin'wana laniwa yi hangalakile ni va wu chava ngopfu ntlawa va wu chava ku loko va kuma u ri xisiwana va kota ku ta khulumisana na wehe ku hayi u nga chavi hina hi nga ku endla ku fuma va ku veka patwini ku va teka n'wana wa wena ya chayisiwa laha se va kota ku veni va teka swimalani swa RAF then
loko u kuma swa ka u hakeli kahle va tlhela va ku landza va fika va ku hetisa. That's why. No, ta yi sala ndzhaku buti wa mina ni khensile tlhelo rero ni khensile swinene ta yi sala ndzhaku hi vona ku hi nga pfuna njhani tanihi rixaka buti wa mina ni khensile tlhelo rero a hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya n'we ku ya ta va yimise kwini kusuka kwalano hi bula hi tetiya hi nga kombela ku hi bula hi tona ndzhaku ka swona inhleka u kayele lexi eka Afrika wa vulavula kambe hi nga se gimeta mun'wanati ni nge pfumeli mi famba mi nga vulavulanga nchumu hi vantshwa ni kombela ku namuntlha mi nyika mahungu ya kahle hi ku masiku mi tshama mi kha mi ni byela ku miri va gonya ntshava va lo qochama na kombela namuntlha swi nga vi tani namuntlha Xitsonga xi aname ngopfu muhaxi loko hi nga lavi ku vula ku va gonya ntshava va lo qochama hi ta kali boxa ku va senga homu hi ri matsi vantshwa xiyimo xa vantshwa xi le ku tikeriweni swinene leswaku a hi languteni xo sungula ku a hi rhangeni hi vantshwa hinkwavo lava va sukaka ka malembe lamaya ya 15 ku ya fika eka 34 15 to 34 years vona va tetano ku pfumaleka ka vona ka mintirho swi fika ka tiphesente leti fikaku ka 46.1%. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ire ka mukena lona FM makomandela lang takari makumenaro timinete ntsena kuphela ora ya 12 makumembiri nkombo yi nga se ba ora ya n'we mingiserome ora ya n'we mahungu ya misava hi ri teri ku na timhaka timbirhi leti lavaka ku mina na wena hi ti landzelerisa la ku pfuke hoyi endzhaku ka loko ku ve na ntirho lowu na hina hi ri xiphemu xa wohi tanihi sweswi ni nga mi byela ku va ku te vanhu va fika va xava nkarhi va ku tanani hi ta kota ku va mi ta va timbhoni ta ku simekiwa hi vuntshwa ka rivala ra swihahampfhuka eka Siyandhani ku lona hela ntirho wolowo ku va ku pfuke hoyi yikulu van'wani va kha va ku swi kotisa ku yini van'wani va ku a swi fanele swi nga ndlangi van'wani va ku hayi hi swo swa kahle leswi tisa mintirho se hi la ku ta twa ku ri yini mhaka yeleyo kasi ke yin'wana mhaka leyi nga koho i timhaka ta ku president Cyril Ramaphosa na xipano xa vona va ta fika ku nga ri khale a Washington DC laha va nga languteriwa ku va va ya hlangana na president Donald Trump ku ri xikongomelo xi ku ri ku pfuxeta vuxaka leti byi tikombaka byi ka byi nyaka pfala exikarhini ka Afrika-Dzonga na tiko ra Amerika na kwalano ku na van'wani va nge ka president a va fanele va nga se ya sweswiwani a va fanele va sungule va yimanyana van'wani va ku i nkarhi wa kahle lowu wa ku va va ya sa hi ku twimingiselo wa mina ku n'wangu ro wena hi wihi le ka 0860002543 na ku ra ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ntirho hi ta bula na va Bombo Investment Group laha ka hafu kupela wara ya 13 ibe hi tlhela hi bula nakambe na va GAL kwalaya ka 20 timinete u nga si ba awara ya 2 seke tshama u ri endle vo ta twa ku timhaka leti ti fambisa ku yini ntlhandla ka 2 hi ta tlhela hi bula na dokodela Kingsley Makhubele lava vo va nga ta va kha va languta rendo ra president Cyril Ramaphosa a America a hi ku twimingiso ra mina 0860002543 hatla u nghena makeni hi kota ku twa tlhelo ra wena ra mhaka a hi sunguleni hi leyo mingiseri nhleka hakuna munhu la 0860002543 nongona ko eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela wo sungula hi loyi nhleka swi sungurile swiya swa lembe ra kan'we swa ku loko ku za ku va musumbunuku ku tani loko se hi lava ku vulavula timhaka ta tiko riqingho a ri tirhi kambe hi ringeteni un'wana mingiserelo nhleka a ku na munhu laha kambe i timhaka leti ni lavaka ku hi vulavula hi tona mingiseri wa Munghana Lonene FM eka nhlekani lowu hi kota ku twa tlhelo ra wena ra mhaka hi kota ku twa ku hi nga tsundzuxana na ku pfuxana na ku pfunana njhani tanihi rixaka loko xiyimo xi te tani ku tlula ku un'wana a vulavula a ri hala un'wana a vulavula a ri leyi hi ndlela leyo xin'wana lexi nga kona kumbexana hi nga ta xi hindzisa eku hina tanihi xitichi hayi a hi vangi na xiphiqo na hi vitaniwini va hi hakela mali ivi hi ya haxa hi sweswo ntsena a hi amukeli mingiseri wo sungula hi loyi nhleka inkopo mhaxi a swi vulavula na Thembani Masanganyi na Diane
Swanks. hayi maka ya airport na nhluvuko yi kahle mara swo tikomba hi nga ku ri a va endlangi leswi swi vitaniwaku consultation na ku twisisa ku swi endlisiwa kwini because legally mi ta swi tsundzuka ku airport liya ya mfumo yi nga akiwa hi mfumo wa Gazankulu leriya ra ku yi na mfumo yi proclaimile Professor Ntlangu hi 1981 ivi yi sungula ku tirha hi 1984 ku ri hi ku xikongomelonkulu xa kona a ku ri ku Victoria government a yi fanekele yi kota ku fikelela va Professor Ntlangu na tibandustan hinkwato hambi ku ri na va ri hava airport a va tirhisa yona liya so sweswi loko swi ya ku na vanhu va ka Siyandhani lava nga claima tindhawu letiya hinkwato van'wana va se kuma na mali ya ntseriso ya marhumbi ni ta nyika xikombiso hi va lavaka maboko wa ka Mthombeni lava ku ri va tshama kwala airport na va ha ri na mali ya marhumbi na sweswi hi ku ya section 11 ya Constitution Act of South Africa yi ri loko ndhawu yi claimiwile ku fanele ku va na development kumbe ku va na migingiriko yin'wana na yin'wana ya construction whether i or i mfumo lava va nga koxa misava va nga serelisiwi ivi hi tlhe hi languta mhaka ya mfumo wa Zakuxa Limpopo kusukela xa 1994 lava va Gateway Airport Authority Limited na Department of Transport va swi tiva ku na airport laha a va tshama hi twa va ku va yi pusha kumbe va languta feasibility study xa economy ku swi nga pusha njhani economy ya Greater Giyani ku vona masipala wa Giyani is the poorest municipality in South Africa mara yet kuna a facility ya ku fana airport leyi a yi fanele kumbexani yi tirhisiwa for ku create mintirho na development na swin'wana na swin'wana kambe loko mi nga vulavula mi kutani na switwa loko ni tshika ni yela ka Siyandhani va vula va ku loko wo tshika endla swin'wana hi ta ku ba hi ku dlaya yisiwa le ka Maboko le ka Maboko hi le ka Mthombeni hi le ya kwala Masirheni kwala kwana Masirha ma vona va suka Kremetati vanhu lava va ka Mayingani va suka Kremetati va ya tshama la va nga va hi va 1925 ivi hi 1969 loko ku va na leswi xa ku formalize switandi ku vanhu va nga ha tshami marhumbini a va fanele se va tshama switandi vo susiwa va hala ndzeni ka switandi mara lexi ni nga xi vulaka ntsena i ku a ni na ku vula ku tihosi hinkwato hambi ku katsa na vo va Chief Siyandhani minkarhi yo tala a va dyondzisi ku twisisa nawu wa South Africa ku ku hava hosi leyi nga na vun'winyi bya misava laha tikweni ra South Africa milawu ya Afrika-Dzonga yi kombisa ku loko ndhawu munhu a ri hava title deed i ya mfumo yi wela ehansi ka Minister of Rural Development and Land Affairs swi vula ku va property munhu a kota ku yi xavisa a tlhayina i fanele a va na title deed or a yi proclaimini yi ri hi mfumo ivi mfumo the only way Chief Siyandhani a va ta va na vun'winyi bya airport hi loko a yi lo xavisiwa ka auction i xi lexi xi nga na title deed yi nga rejistariwa ka deeds office a Pitori yi komba kambe namuntlha sweswiwani timhaka ti ri yini hi ku a ni ngo ku na va Bombo Investment va tili va fika va ku va lava ku pfuxa hi vuntshwa airport hi va twile loko hi kha hi vulavula na vona mo hleketa ku swi nga endleka va ndzawulo ya timhaka ta vutleketli a va nga swi tivi kumbe njhani hi ku vona ka n'wena leswona ku nga va ku ri na ku gangisana Bombo kumbe va yise proposal ka hosi Siyandhani ivi hosi Siyandhani va nga tinyiki nkarhi wa ku endla vulavisisi ku kambe airport leyiwani yi akiwe hi mani yo sungula a yi akiwangi hi mali ya Chief Siyandhani sweswo obvious or hosi ngove hikuva va kuma tiko ra ka Siyandhani leswi nga akiwa hi mfumo loko mfumo wu nga se mi nyika xilo hand over hambi ri ri patu ra ha ri ka construction ri nga se hela va nga se va endla site hand over ra ha ri ra mfumo so swi vula ku ri va Bombo Investment va nga va na swa le mandleni mara a yi endliwangi kahle process that's why swi challenge-iwa mfumo mi nga hetelela twisaniwa na le tikhoto hi swilo sweswo se lexi ni nga xi vulaka i ku Chief Siyandhani a va fanekele va kombela xitsundzuxo xa xinawu ku vutisa lava va tivaka nawu kambe xilo lexi nga swi endlisa ku yini ku vanhu va ta va rivala ku ta hi pfuxa kumbe va tirhisana na masipala wa Giyani I don't think masipala va nga va consultiwile ku ngo va ku ri na timali to tala ti nga famba laha hansi ka matafula ku ri ku a henhla ka sweswo ka ha na ti-claim na lava va nga hi swin'wana leswi swi sukaka swi va problem so mhani ta kombela ku tihosi hinkwato ta hina laha South Africa loko swin'wana mi nga swi twisisi
va ringeta ku fonela kwala ka radio va kombela ku ri a ku tima Jordan lama tirhanaka na swa misava na vun'winyi bya miako na swilo swo hambanahambana ku va kota ku tsundzuxa ku fana na loko ku ta munhu a lava ku endla vuvekisi byo fana byi nga endla hi bombo hikuva bombo hi ku twisisa ka mina i ku navela ka vona i business plan ya vona va lava ku va na airport mara lava va fanele ku va va hand over airport a hi chips ya ndani a hi tribal ya tiviwaka ti ya ndani ku fanele ku va ku va na ti-due processes leti va ti vulaka ku swi vula ku mi ta fanele mi swi proposa kumbe va pfula ku va na khampani yin'wana yi nga ta endla auction ivi va va xava ka auction va bombo then a va nga ta va na yona mintlhontlho leyi va nga na yona namuntlha sweswi i vale hi twa ku hi ta bula na vona hi ta twa ku vo va angula va ku yini ka mhaka yaleyo ka minkhensile kumbe mi te na tlhelo rero ni nga tsakela ku twa va bombo va hi byela ku loko va leri ya ku va endla construction vo endla construction kumbe va yi xavini na masirhama ka mabhuku ma 13 lama nga laha ku rin'we a ku ri mali muni ku a va xava na masirhana hi ku na mepe kwalaha ka mabhuku hi le ka kokwana wa mini pari wa kona vatswakali ni ku twi kesi na hi twineni van'wana hi leswi a ni twa yi nga ri mhaka leyi endleke hi 1994 kambe yi tikomba ya ha ya mahlweni na namuntlha ku loko ku fanele ku va na ku tumbuluka ka swin'wana ku hetelela ku va na hungu leri ra muxaka lowu ra ku un'wana ta ku leswi a swi fanele swi ndlise un'wana ku leswiya hi a hi amukeleni n'wana mingiseriwe nhlekani mpfukeni botpet hi pfukele minjhani mpfukini xikhulu ma botpet la ku vulavula hi le ya president Ramaphosa leswi va nga vhakela le America botpet mani la ku vula ku mi ni vona ku ri movie ya kahle hi ku leyi president va ta na resolution se vanhu va nga tekeli ku sola president ku ve ri i jahilelini hi le ka crisis botpet hi le ka crisis i teke ti-funds leti a pfuna Department of Health se a hi leswi hi nga ta criticize president se i movie ya kahle ku Minister of International Relations Leonard Dlamini va kona le va ta yi clarify ya special convoy Jonas va ta yi clarify ku I'm sure ku ta twa na resolution botpet se vanhu a hi nyikeni chance president wa hina president Ramaphosa na vuromiwa bya yena va vulavula na Donald Trump ku twa na resolution ene hi nge swi pfalapfali ku America is a super power swa ku hi ta ya kuma vuxaka kun'wana ku ve i khale hi ri na vuxaka na America mina a ni yimi na swona hi ku ya hi mavonelo ya mina mara ni la ku kombela ku vanhu va South Africa even the-opposition parties a va nyiki president a chance ku twa na resolution na president Donald Trump hi ku yimela South Africa botpet vanhu va nga tekeli ku criticize xikhulu xa mina kambe loko mo languta van'wana loko va ya laha va vuya kahle xikombiso xa kahle i xa president Zelensky a mi chavi ku xinduti xa president wa hina xi nga hetelela xi khumbeka loko va hetelela va khomisiwa leswi Zelensky a nga hetelela khomisiwe xiswona siku rero Zelensky wa Ukraine a nge fani na president Ramaphosa ene hi na advantage ya ku 49 African valungu lava va nga heli ku ye valungu va rhongo lava nga ri ku na mapurasi i xilo xa ku sungula xexo number 2 i Donald Trump ku information ya rhongo ya ku valungu va khomiwa kahle la van'wamapurasi va khomiwa kahle na South Africa se a ni voni ku ta va na a conflict leswaku va ta vuya na a positive outcome le America president Ramaphosa xikhulu xa mina ni mi tiri votameni kensini hlayisekani botpet enkom 0860002543 na ngona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makoma ndlela ya amukeleni n'wana mingiseriwe nhlekani aye papa Mfukeli hi pfukeli ngo vona Mfukeli man na ta khumba leya Bombo Investment Partnership with Yandani Trade National Authority no twa ni khumbeka hambi hi nga tivi ku humelele yini more especially eka rixaka ra Matsonga na Machangani andzaka nkarhi wo leha van'wana va karhi va swi tiva va Machangani lava loko va twi ku ku na ntirho wa ku simekiwa ka airport ivi va sungula ku rhasa va karhi va swi vonile loko sungula ku ti-process na ti-procedures ingaku a ti landzeleriwangi mara va nga tsundzuxi ivi hina hi ri Machangani instead ya ku hi pfuneta loko hi swi vona wa ka hina a karhala ta hi hluvukisela muganga lowu hi tshamaka hi ri laha hi wona development a yi kona
kambe hi ta hlekula ku hlekula hina machangani instead ya ku hi la ta twisisa ku na loko ku ri ku swi tani bombo na Siyandhani Traditional Authority va nga va hluleke kwini hi pfuna a hi endli swona machangani ho hleka ingaku kulukumba Siyandhani na vantshwa lava va lava ku hluvukisa Giyani vo ka va nga tlharihangi ene hi ku tisa ku mina va tlhari hi ku tlula hina hi nga ku hlekuleni se hi ri Matsonga machangani hi endla yini loko hi swi vona ku vantshwa lava va lava ku tisa mitirho ya ku ringana 500 emigangeni wa le Giyani laha ku nga ta tirha vana va hina na vatukulu va hina ene i life investment mara sweswi hi hlekula leswi swi nga gina ku swi endla ku vanhu lava va tsutsuma va endla swilo leswi ematikweni ya van'wani ivi hi ta vula ku hala ka hina swilo a swi kona na loko ku ri hi ku swi tani mfumo wa hina wa swi vona ku kumbexani ti-municipality ta hina ta swi vona wa Giyani na wa Mopani ku kulukumba Siyandhani process a va endlangi swona va endle yini vona aka ndhawu ya vona loko ku ri va karhi va swi vona ku vusweti byi kulukumba ngopfu ku tlula ku navo va yimela tlhelo va nga pfuneti loko munhu a karhi a lava ku developa ndhawu ya vona loko ku karhi ku developa Giyani laha ka Siyandhani swi angarhela miganga hinkwayo ya Giyani kumbexani Matsonga hinkwenu hi ta kota ku komba hi ku hina sweswi hina airport maswona mara sweswi ku va hina Matsonga hi tikomba ku hi lwisana na swona because ni vone na un'wani va tsarile va kombisa ku laya ku na masirha ya ka vona yes we understand mara nkarhi lowuya a ku ri na airport leyi ya karhi yi functiona masirha lama ma nga ri kona na hi ku a yi ri ku operateni khale airport leya ivi va ta yi tshika ene sweswi ku va lava mhaka van'wana va ri ku na masirha na loko ku ri hi ku na masirha why ku nga endli ku kumeka rivala rin'wani kwale ka Siyandhani loko ku swa kotekala va khuveka vanhu lava bombo loko ku ri hi ku va fane va landzelela ti-procedures hi nga va pfuneti na va mfumo tari ku sweswi ku la ku famba ku kokelaniwa ku ndliwa timhaka ta ti-court ivi vanhu va ta jika valan'wa mativa mi ta na tlhelo rin'wana mi khomeleni ku mi nghena nan'wana mingisero wa mina na ku nghenisa van'wana kambe mi ta na tlhelo rin'wana ra nkoka ngopfu lera ku vanhu va koho lava va nga na vutivi va swi tivaka ku leswi a swi fanele swi fambisa leswi na leswi na leswiya na leswiya na vohosi Siyandhani va swi vurile moyeni kwala ka Munghana Lonene va ku n'wina mi lavaka ku ni pfuna mi ni tsundzuxa ni kona tanani mi ta ni tsundzuxa a va nga vuli mina a va vula ku n'wina mi nga va ku mi yingiserile hi nkarhi wolowo hi nga swi kotisa ku yini ku susa tlhelo rero muyingiseri wa mina hi mpela hinkwerhu hi languta ka xikongomelonkulu xa ku laha va rhetile swimanimani laha va ndle swona laha va lava ku pfuniwa laha sweswo ku tlula ku hlekulana ku ya hi leswi mi vulaka swona i ku Matsonga hi fanele hi tshama ndhawu yin'we hi amukelana leswiya swa ku hi ta kombana hi tintivo a swi nga ta hi pfuna nchumu swi tikomba ingaku loko swilo swi ta na Mutsonga wa ka hina loko ku ri hi ku a hi wa ka n'wina kumbe i nga n'wi tivi hi na ku opoza ene xin'wana na loko mo languta doroba ra hina a ri kuli mhaka ku tihosi ta hina ti le ku kokalaneni ene hi vo a va fanele va hi hlanganisa va tlangela na leswiya swi endla ku hi Siyandhani hambiloko ku ri hi ku va ri na ti-differences because laya a ku la ku tirha vana va ka Siyandhani ntsena ku la ku tirha n'wana na un'wana loyi a nga na skill xa ku hoxa xandla u ta hoxa mara no vona ingaku leswi sweswo swi ndlisaka swona hi ta yi komba hi rintiho airport leyani vantshwa lava va tsutsumini va hi va aka ka Sekhukhune iva hina Matsonga hi tsutsuma hi ya va bela mandla vanhu va ka Sekhukhune ku ku na airport kumbe swi ye Venda hi leswi ni hi kotaka swona Matsonga mara nkarhi wa ha tele a hi pfune Chief Siyandhani ke loko ku tlula ku hi va hlekula magaza ka hina na municipal wa hina laha ku nga vanhu lava hi ngo lovo hlawula va thole hina vanhu va ka masipala mara a va lava ku pfuna rixaka va kokela tlhelo a va hi tsundzuxi ku fanele hi endla yini swi khomisa tingana leswi nga ndla hi Matsonga ka hina ndhaka loko ku tlangeliwe ntirho lowuya inkombo ta khensa swinene yin'wana ya tlhelo leri miyingiseri a taku na rona ni vona konge kumbexana hina hi fanele hi languta yeleyo tindawulo to tala ti na leswiya va swi vitanaka ntirhisano wa swiyenge leswi khumbekaka stakeholder relations mi ndla yini ka masipala mi ndla yini ka tindawulo hi ku hambanahambana ku lava ku ringeta ku pfuna ku hayi leswiwani swi ndlisiwa leswi hayi leswiwani a hi ndliseni leswiya sweswo mi ndla yini andaka leswi hambi ku ri mhaka banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a amkeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani papa minjhani epfukeni n'wina minjhani
Okay. Mina ta vulavuleli ya ka Xandani le ya airport. Yeah. Mativa wa mtlhanu infan tsaki hora ni twa se vulavuriwa ku le ka Xandani tsanga ku sa ku ti ina dorobera ina ra Giyandrita ku. Teni loko ni langutini vana va hi phita ku Giyani. A hi Vapedi, a hi Vavenda, a hi Mazulu. Hina we. Hina ya dlani maka yini ku na n'wanyana u tikitana ku hi Mchangani. U va na n'wana tikitana ku hi Mkongo. Mara se lava va bombo ngi ku fika la ka Xandani va fika va ku va pfula Mshara. Vanhu va lava va nga ta vulavula va ta tshama vona. I airport. Va vona nga ku voho a va fanele ku ri swa vuvoho. And hi treat va lava hi nga va votera kwala ka government. Tolo a mi yingiseli tiko a xi clean hi fayili. Ni twa ku va bomba a va vitanile lava ku votera matiko. Va ku voha va nga tiviseli Giyani a va tiva Venda. Loko va tiva Venda hi ku vana va dropa Venda va dropa na Giyani. Hi ku swa bombo nge nga va kona ku visa Venda a va ta va yini. Ni nge hlamuli sweswo a ni swi twanga ni nga ri kona ka nongonoko walowo ni ngo mi yingisela sweswi n'we mi nga le ku vuleni. I vulavurini makhulwa ene Mchangani wa kahle va lava hlanganisa ku ni tlula ene ka ku na ku tsala xikolweni tsale xona Mchangani o va vito ra ku ri ni lahlekerini tsati a ni jayile ku yingisela kwani loyi ti nghena hi kuma va vulavule hi swona Satulwa mkhwa a nga lumani. Kambe n'wina mi ri yini tshikani swa Satulwa mi vulavula swa n'wina n'wina mi ri yini loko a mo nghenela ku vula leswi n'wi mi vulaka swona. Mina a ni ku hina Machangani hinkwenu nga hi lava ku yi nga leya ku ri yi improve. Hina hi suka la hi nga kona sweswi a ni le kaya ni sukile Giyani ni le ndhawini yin'wanyana. A ni ku hina Machangani loko hi spota wa hi nga grupane hi lava ndhawu hi va machela vona vanhu lava va government va hi byela ku ri hi nga ya njhani phambeni airport leyi va kona hi loko va yi lava va byela va bomba ku ri humani hina hi yi teka. Loko mo hleketa na kona timali vona ku ri hi kuti njhani loko va sungula ku cinca vanhu va ku a yi fanele ya ka Sekhukhune hina Machangani a hi fanele hi tivomi hina hi fanele ku cina nkarhi lowu hinkwako ka yona loko ku vulavuriwa ku cina ta twa ku Machangani va teka number 1. Nemetweli papa ni kesi loko mo vutisa vanhu la Limpopo hinkwavo mi ku vanhu va ku kota ku cina mani Machangani. Nemetweli enkom papa Kent 0860002543 nokona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela a hi koti kone u angula ku yini eka nhlekani lowu kwala u nga yingisela u ri koho eka nongonoko Afrika wa vulavula ku ya amahlweni a ni swi rhandzi ku va hi vulavula hi leswi van'wana va nga ta ka va nga koti ku hlamula se hi lava ku vulavula na vona yo maka mi yi twa ka hi vulavula hi va bombo ku hi ta va nyika nkarhi hi ta bula na vona sweswi hafu ku pela wara ya 13 hi ta tlhe hi nyika nakambe na lava vulavulaka timhaka ta ku yima swihahampfhuka hi twa ku va angula va ku yini eka xiyimo lexiwani se i timhaka leti hi nga langutana na tona hi ta twa tinhlamulo leti ti lavekaka kambe n'wina mi ri yini un'wana mi yingiseri loyi ni hlekani tata Ntewu ahe Mpfukeni hi pfukele hi nga vona papa okay a ni kombela ku va ku vulavula hi leha va nga ya le ku nga na nyarhi leyikulu yi chavisaka ku munhu i ta nghena hi kwihi hi ku na lava hi nga ri ku xiphemu xa kona ha chava ku kokwani Donald Trump a va nge swi nge olovi ku approach. Mina ni vona yi ri mhaka ya kahle ku kumeka South Africa yi nghenelela xin'wana na xin'wana lexi nga na madzolonga. Loko hi chava leswi swi fesanaka na hina hi ku ri ku sweswi hi le timhakeni hi mhaka hi nga ya hi kota ku ya a Israel se sweswi ya chava swa hina hi ku swi la ku veketeriwa swi ya veketeriwa ku fika rini hikwalaho ka ku vona a va veketeli vo endla nkarhi wun'wana na wun'wanyana vo endla leswi va lava ku endla hi South Africa kumbe hi ku endla xikombiso hi South Africa kumbe hi fela ka ku
hi nghenelela timhaka ta van'wanyana ku ri ku tiko ni ta vulavula hi misava hinkwayo ya swi tiva ku South Africa hi na wona matimba ya ku hi nga nghenelela laha ku nga na madzolonga kona so why hi chava leswi swi nga langutana na hina a ni voni xihoxo mi lexi nga endliwa hi kokwani Ramaphosa na ntlawa wa vona a va fambe karhi sweswi ka ha tsakama hi ta vona ku loko swi tanda laha hi nga ta kota ku vona ku kumbe hi to va byela ku phela Amerika hi Xikwembu hi nga hanya handle ka Amerika hikwalaho ka ku loko ku ri ku va tekisa xibalo na hina hi na lunghelo kumbe fanele ya ku hi xi tlakula xa hinaku ku fana na China mi ti ku endliku ya pfumela mara yi fanele yi tlakula na yona se loko ku ri ku hina leswiwa swo chava ho kota ku sabebelana loko ku swilo swi endliwa laha South Africa ku luyani wendli yini luya wendli yini sweswi is a GNU i nchumu lowu hi twananaku hi wona hinkwerhu tanihiloko hi ri mfumo wa vun'we se ku chavisa yini kwalaho mi pfumelelini leyi va ri Africa Forum yi suka la yi famba ya onhetela swilo phela lawa hi va chavila va tlhela va hetela loko va ya le va Africa Forum va teki mali ya tiko va ya le va hi jikela loko a ku ri mina a ni ta ku vanhu va a fanele va hlongoriwa la South Africa lava va famba handle ka lavaya la hi vo va fanele ku hlongoriwa la swi bihile ngopfu ku vanhu mi tshama na vona loko mi tshama na vona tante mati ya ku dlawa hi munhu wa le kusuhani swi olovi ngopfu nametweli papa ni khesini enkom papa Kensa ayi kumeni maunga msaba ya awara yan'we na hlulani Fanuel Magayisa kusuka kwalano hi bula na Dr. Kingsley Makhubele evanda ka sweswo hi twa va bombo hi twa na va gal sweswo hinkwaswo anda ka maunga msaba ya awara yan'we nhleka tano Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyemeliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi Munghana Lonene FM makombandlela Vashumi enhlikani botpet timhaka ta airport man andaka loko mene sitwini ku yi fange yi pfuka airport I was so happy then but hi ku ya hi loko timhaka ti humela rivaleni swi tikomba ingaku ku ve na a ni tivi ni ta ku i ku jaha or i ti-shortcut or vutihlanganisi byi ve hansi for approval ni nga swi vekisa sweswo so sometimes la ku nga na ti-shortcut a yi chayi kahle shortcut ya jika yi va long cut nkarhi wun'wana so no twisa ku tlheliwa ka drawing board ku hlangana vanhu lava va nga connected na timhaka ta ti-airport na tindzawulo na yini then from there airport ya laveka maybe ku nga va na change aye khalanga kasi bombo le ka Siyandhani a yo tisa nhluvuko na ku vanhu va tholiwa va tirha vun'winyi bya misava u kha u nga byi tirhisi nchumu byi ku yisa yini ku tlela na ndlala kasi swi lo hina hi ngo hlekulana vanhu loko va lava ku hluvukisa ndhawu hi yo loyi hi rixaka hi ri Matsonga Machangani tshikani bombo yi hluvukisa ndhawu vanhu va tholiwa va tirha va ta mi hakela mali ya n'wina leyi mi yi lavaka ya vun'winyi bya misava loko ku ri ku misava leyi ya n'wina n'wina hikuva a mi endli nchumu kwalaya mi endlaka ku humelela vugevenga kwale ka airport ya leyi mi nge ya n'wina i misava ya n'wina mi endla yini misava loko yi ri ya n'wina lava nga na mali va tshikini va hluvukisa va thola vanhu va tirha ku hluvuka ku va mepeni ku ta ti-international swi lo yina enhlikani Bootpet na muhumelerisi Bootpet mhaka leyiwa ya ka Siyandhani yi ta tika ya tika mfumo wa Limpopo loko swilo swo ta swi kongoma hala vo Giyani swi ya hala vo Limpopo ka site ra Machangani a ku nge pfuki ku lunghe nchumu va tlhe va xava na van'wani Machangani ka hina ku va va against Machangani ka hina ndzi ni twa na minister wa swa ku famba na a yi veka hi ndlela leyi nga yi veka hi yona ni n'wi twisisini mara a nga le ku pfuneni ka vantshwa
vantshwa va faneke va pfuniwa stadium leswi swi yo tshama laha ku na team na yin'we ya PSL leta loko mi lava ku swi tiva kahle vutisani mufambisi wa Dynamos ku i tshame a nga seketeliwa na hi mfumo wa Limpopo i mani loyi a nga seketa hamba tibazi i mani loyi a nga seketa hamba titaxi hambi yini i mani loyi a nga seketeliwa a ri ta hi le machanganini a nga kona so ava swi veki kahle va pfuni vantshwa lava va lava ku hluvukisa Giyani a va pfuni vantshwa lava ku hluvukisa Machangani i ntiyiso a va nga fambanga swona mara leswi a va fanele va fambisa swona va nikeni va swi fambisa swona swilo swi hluvuka ku va kahle inkopo eka nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi langutela ku bula na Dr. Kingsley Makhuvele kambe swi tikomba lava nga ko va nga kumeki kambe loko mo tshika mboboleni va hlamuseleni ku nkarhi lowu hi twanana wo hi wa lowani lava ku va hi bula na vona hi ta kota ku twa tlhelo ra vona hi tlhelo leri ri nga langutana na rendo ra president Matamela Ramaphosa loko va kha va kongoma le a America kambe ke a hi ku tumikisero mi teta timhaka hi bula hi tota rendo ra president hi tlhe hi bula na hi timhaka leti ta hoyi leyi nga ko mwingiseri n'wana vulavula hi mhaka ya kahle ngopfu loko swi ta ka timhaka ta ku simekiwa ka rivala ra swihahampfhuka ka Siyandhani ku ri swi na nkoka ku n'wina mi nga na vutivi pfunanani na va lava mi vona ku ngeti va nga va kumbexani va nga ri na vutivi swi kahle ku va hi dyondzisana ti tlhomana misiva veri ti tlhomana mincila kumbe ti tlhomana tisiva kumbe sweswo ti nga ta hlomana swona ntsena ku va vanhu va kombana ndlela swi tiveka ku yiwa kwihi ma swi vona hi ku loko swo ka swi nga ndli tani a hi nge humeleli tanihi rixaka hi to tshama ka hi simeka komiti leyi na komiti liya hinkwaswo ka swi jikajika ndhawu yihi se kasi swi kahle ku loko hi ri rixaka hi ri tani hi swi tiva ku loko ku ri na leswi hi nga swi tiviki hi vutisa lava va swi tivaka ivi hi kota ku kombana ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo seke a hi ku tumikisero mena 0860 002543 loko a ku va ku hi ndlela ya ku rhandza a hi to ve hi vitana lava hi van'wani hi nga rindzela ku famba na vona kambe swi koteki hi ku na vo hi va vekele minkarhi ya vona se na vo va le ku endleni ka swin'wana se loko va ri ku endleni ka swin'wana swi kahle ku hi kota ku va hi va xixima hi vulavula na vona hi nkarhi lowu hi nga va vekela wona hi ndlela yaleyo se loko ha rindzele vona a hi twi wena ku u ri yini 0860 002543 khensini n'wina mi nga tisa matitwelo na vonelo loko swi ta ka timhaka ta tinhlokomhaka leti hi bulaka hi toho hi ku tirhisa leswa voice note khensini swinene ni mi twini mi kandziyise marito ya n'we kahle hi ndlela yaleyo se a hi ku tumikisera mina ku timhaka ta wena tingani kwalaho nga kona nomboro i 0860 002543 hi twa ku timhaka leti nge le ku buleni to u angula u ku yini ni le ku yini le ka X sweswi mi ni twa ni kha ni vulavula laha na ku ya twa ku le ka X va ri yini na le ka mathebula DP va ri yini hi ta kota ku twa n'wangulo wa n'we eka timhaka leti loko swi ta ka timhaka leti ta ku va president va ya America na timhaka ta ku va hi Ravutlhanu hi tlangele ku simekiwa ka timhaka ta rivala ra swihahampfhuka hi ndlela yaleyo 0860 002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM okay hi horile Buthpet problem hi lo robiwa loko hi vulavula va ri hi ta mihlongola ti-CV ti tele yana ni mahlweni mi ya hi pota kwale ka radio station ta n'we uvana vuyiseri leswaku hi tiyimisele ku mi kholela hi ku vanhu va tele laha handle lava lava ku va ma-security matsundzuka kwa hi kha hi vuliwa nyimpi ya ku va ma-security va hakeriwa ve ri va horile vanhu lava swi kahle hi swo hi lavaka swo tanihi xitichi ku vanhu va landzeleli milawu kambe un'wana ni tsalele ka X laha ku a hi horile mara ve ri ku va ma-security matsundzuka kwa va hina vinyi hi valala va hina vinyi na dokodela Masingita Nkuna va hluphekile loko va lava ku hi endlela mall ka Nkuzana van'wana va ku i marhumbi ya vona Aswell Mathunsi a nga tirhisa mathebula DP a nga tirhisa at Africa Munghana i Twitter handle 0860 002543 a hi ringetele ku ri na un'wana laha nhleka ni masha mwingiseri wa mina mpfukeni wala hi ngoba hi na vala mitsawa moya le America ma mato a ku ta yini wa mina khalanga mavhiki mambirhi hinkwawo lama nga hundza
ivi ni langutisa ku ri hi ku fambisa matiko ya misava ka vula ku na vudyelwana kambe laha ingaku hi fiki hi reta mpfula yi nga nangi hi mhaka ya yini na hi ku vona leswi ni swi landzelelaka swa ku na Amerika impela murhangeri wa yona o luza vuthala kumbe ko lahleka masema na ivi ni languta lava nga tsutsuma va ya le vo dya va xurha leriya rono va za va hi fikisa ka xiyimo lexi ni vula leswi hi mhaka ya ku loko mo languta tiko leri loko ho languta swilo leswi nge i genocide ku na leswi swi lavisisiwaku that's why South Africa yi court a yi se ruliwa court ya kona ku ri impela i genocide ku fanele ku languta leswi swi fitaka ka meaning ya genocide na hina va ka ntimeni la South Africa khalanga hi hluphekile ngopfu mhaka loko mo languta 1976 ku ta fika na kwale ndhaku va nga mbumbureka va lwela ntshunxeko na vachisali lavo tekiwa a hoxiwa ingaku Indiana kun'wanyani ka timhaka to chavisa a ni tivi kumbe hina ho ka hi nga hanyangi kahle kumbe hina ngati ya kahle leyi khuluka ku landeni ka hina laha hi nga declarangiku ku ri mabunu la South Africa kusukela kweli va kha va hi tshikelela hi nga swi vitana genocide a hi ta pfuleriwa hi va mani ku hi ya kota ku ya a vuchavela wa le byinene i rhwala na tibege i khandzani xihahampfhuka i ku pfapfa mara a hi languteni lava nga va amukela ku impela loko ku ti dya ti lalela sweswi hi ta vulavula hi an individual ku nga ximunhuhatwa ku nga munhu loyi a tekaku swiboho swa tiko rero hi ku i vekiwe a xitulwini xexo na swiboho leswi a hi hinkwavo na kwale Amerika va yimaku na swona ku na mitlawa yo karhi leyi nga hayi swona leswi na xinkaka ka muni lexi nga ta hunduka misava leyi a ni nga swi tivi mina loko ni khi ni endla swa tipolitiki khalanga ni vula a tibukwini na siku na rin'we na loko mo landzelela ka ti-archives ta Munghana Lonene ku na kulukumba un'wanyana moyana a wu tlheli hi kurhula a va ku i mavasa a rhandza ku fona ka Munghana Lonene a ku ri loyi a ri na strength ka lava a hi fona a vulavula hi ti-international relations maka ku hayi ni ti avoid ni swi dyondze ngopfu leswi ni ti ni ta langutisa matiko lama vitanaka ti-super power ku fana na America ni kuma ku no a swi ni nyike vurhongo a ni rhandzi America na sweswi famba ni mi ya vula kolomu ni nga ta vula kona kambe hi leyi mhaka leyi nga ku hetelelaka hi yona khalanga na vula na futhi la tlhavaka ka tlhaveki hi leyi mhaka yo hetelela khalanga timhaka leti nga humelela kumbe ti hetele ku humeleleni hi za hi teka mali ya hina ya tax mara Ramaphosa kulukumba Ramaphosa a vulavuli na yena kulukumba leyi hi foni ivi namuntlha sweswi se bile ku kanakaneni ku hambi to fika nyefuriwa hambi to fika endliwa yini hileswaku swilo leswi swi le ku ni vaveni ngopfu khalanga swilo leswi ku ri na ku humelela hi la misaveni hi mhaka ya ximunhuhatwa a ku ri tipresidente tingani ta America loko hina hi khi hi mbumbureka la South Africa misava yi pfurha a Soweto hi vhika hi 1976 a ni tlharihile a hi vhika ti-bullet hi le hi xipfalo xa dustbin ya nsimbi liya hi pfa hi nghenele ka tiwa munhu wa ntima mara swi nga vuli nchumu titalanga ni vula a America a ni tivi ku a swi bambeteriwa hi le ringe yini se a no twanela ku phofula kwalaho ku mhaka leyi a yi ni nyike vurhongo swi endla leswaku ni kota ku tivutisa ku lavaya vo dya zambala ra pondo va famba ivi lavaya va tlhela va cinca na timhaka ta loko hi ku vulavula hi genocide ya fitana before hi tlotlomela hi va vitana hi ku tanani haleno tiko leri hinkwaro leri ti-fence va biyeterile mapurasi ntsena ko va na xilavi lahaya na lahaya va nga va kha va hetiwa mara hina ke a ni ri i bananiba hina ke hi hina va yiniki se swi ta vuya kona hi vona ku ingaku yini i xihlawuhlawu ivi na kwangula tilo lomu tshamaku mi khe mi vulavula hi wona wa layita la kaya na ha wu vona kwangula ntilo kumbe ku tshama ku ri na mapapa na hi swona swi endlaku na hina a ku ghineni na hina vantima hi pfa hala tlhelo hi khi hi n'we pfana hi xihina hi ku na nkwangula tilo lowu a vulavula hi wona wa layita la kaya na ha wu vona kwangula ntilo kumbe ku tshama ku ri na mapapa na hi swona swi endlaku na hina a ku ghineni na hina vantima hi pfa hala tlhelo hi khi hi n'we pfana hi xihina hi ku na nkwangula tilo lowu a hi wu voni hi leswiya munhu wa ha vona a ri Mvenda hi leswiya munhu wa ha vona a ri Mutsonga Mchangana hi leswiya munhu wa ha vona a ri Mpedi a yi kha yo yi nga yingi so khama tlunga swi hangalaka khalanga utsho yoyo nametwi ni kense tlhelo rero mi nga ta na rona hi laha xiyimo xi nga koho tanihi tiko wena u ri yini 0860 0025543 i makumembirhimbirhi timinete ntsena ku pela ra ya 13 nakona ko eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ya hi makele ni hleka njhani hi pfukeli minjhani papa hayi pfukeli a kense a ni lava ku vulavula le ka xiyendlana
ni ta yi sungula hi ndlela yin'wanyana yo hambananyana Bupheta ni tala ku vutisa EMC ta hina or maphorisa ku intelligence ya tiko ya tirha na va ta byela ku ya tirha loko mara mi kuma ku vugevenga loko byi humelela a va koti ku hatla va byi vona mara laha ku komba ku intelligence ya tirha ya Limpopo Bupheta a hi langute leswi nga vulavuriwa hi MEC ka tiko xikhi va hlamusele ku va vhele va tshika timhaka ta ku ya a Phephu na le Giyani swi vula ku intelligence ya vona yi va kombini ku na swo karhi swi lava ku humelela hi kona se va lava ku teka ringu ro famba va ku va vulavula na ti-community leti hi mhaka ya ti-airport leti loko hi nga 31 years hi ri ka democracy Bupheta yandani airport yi tshamise sweswiya yi karhi yi hlakala timbuti ti karhi ti tlanga va nga ha ti na miehleketo hi khomi mihleketa ku yi humelela loko va bomba va lava ku endla swo fana so hi laha u nga ta kota ku vona ku ri mfumo wa hina ka man'wani va hanyisa hansi number 2 ene loko ma languta ka kwala ka Siandani ku na xiyenge xa vurindzi ne ku na security yi tirhaku laha ene loko ku ri na security yi tirhaku laha munhu o ta ku tekeni ka mali ntsene a kha a rinda xilo lexi va nga tiyimiselangiki ku xi vona xi kha xi tirha va lava ku hakela security ku fika rini leswi a va vileli a va vileli vona hi leswo a xo va milking cow lava endlaku kona mali mara xi nga ri ku vuyiseni ka community na service okay it's fine va vulavula hi triple P loko va vulavula hi triple P already a ni ri yi kona khampani leyi ti kombaka ku yi na tona timayisele hi nga swi kota ku endla swilo swi humelela leswi na hina hi tinyungubyisa hi swona hi ku xi kulukumba mintirho Bupheta ene number 2 loko mo swi vona va hatle ku pfuka matandeni hi mhaka ya yini va swi vona ku swi vula ka Giyani sweswi vanhu lava nga ri ku tirheni va ta pfula tikhampani ta ti-shuttle vanhu lava nga ri ku tirheni tihotela ti ta va na vanhu ku na gateway ku na gate ya le Xangoni and all this thing laha vana va hina a hi ta vulavula hi ku minus loko ku hina 100% ya employment a ni mi byela ku half a hi ta va na yona ya employment so okay it's fine and va vulavula hi triple P already hi leyi khampani yi ti vonise ku haya kwihi ha bidela yini because lava nga na potential hi na vona ha va support as a community va nyiki license va gali swi hela a va nyiki license va gali swi hela vona va ta vulavula le ka Phephu leyi a ni va ri titele a va eka letiya tin'wana va ya endla tona already leyi triple P a ni ku to draft wa leswi lavekaka I don't think ku ri va bomba va nga ala ku hi nga partnership na government a va nga ali va lava swona a ni ri va swi tiva ku hala nga swi tivi ku i property ya mfumo mara yi le ka misava ka Siandani va nga ri ku endleni ka nchumu hosi Siandani va swi vone ku okay misava ni na yona hi lava vanhu va lava ku endla investment va ta kuma mintirho va nga hi endleni mintirho so vona va ta yi hala ndzhaku ene leswi swa ku hi vulavula tiyisi ni maka tiko le Giyani Bupheta loko fika ka swilo swa ku hi fanele va na ku hluvuka laha lomu mo ya ka social media sweswi tinxaka letin'wanyana leti va ta sungula ku ti na tribalism n'wina leswi hi fanele hi pfumela xin'wana na xin'wanyana to tell you the honest fact ikhonomi ya le Giyani yi tsandzeka ku kula because vanhu vo tala lava taka va ta hi le handle na yo khampani leyi yi nga ta kota ku wina loko ku huma bombo yi ya ta na vanhu vanhu lava loko ku ti-weekend va ya xava makaya ya vona va ta xava Giyani hina hi zumba hi nga ri na ku security company leyi nge le ku tirheni sweswi laya i ya mani i ya le a va lava ku ta hi byela ku i ya mani i ye le kwihi ende yi ringa yini loko yi ri laha okay loko a va ri busy va kha va swi vona a ni ri sweswi ma swi vona ku se ku tlhe ku va na xirilo xa vanhu va masirha vanhu va masirha loko va vona security a va fanele va sungule ku vulavula na a hi fanele hi swi tiveni ku vanhu va masirha va le ku gunguleni ku va vona security company so masirha a vona ma ya helela kwihi na vo a va miyeleni vanhu va volava masirha mara sweswi va pfuka va masirha 31 years hinkwayo airport leyi a yi ri kona masirha ma ri kona I don't think vanhu lava ha ku lahliwa from 1994 a va lahliwe khale se mi vula yini se mi sungula hi ya masirha se yi ya kwihi kwalano hi ku na yona phela ma ta ku yi endla ku lavaya va va na matimba phela sweswi mi nga twa va ta lava yena hi mhaka lava masirha lava government loko ya va influencer lava masirha va ku phalani huwa n'wini phalani huwa mamaitisi so that development leyi blukwe ma sweswi ku na masirha ene masirha ma lava ni xoko sweswi vanhu va va tiva ku ri vaaki va vona haveriwa ka mabuku haveriwa ka manhela tintshwa na mavito ya vona mara a va swi tiva white all along a va nga vuli ku hi endla njhani laha hi ku kula xilo xi ha ta tirha xilo lexi ku xi tshikiwile na xi xima ku ya gazankula xi nga ri ku tirheni hi endla njhani a va miyerini mara loko swi ta development va influence wa va pfumela na vona ku ri hayi
na n'wina nghena ni lama va toko va ri okay hi lava ku ta vona lava bomba a va hi hlamuseli ku masirha ma hina ma ya kwihi n'wana va nga eka government xilo xa government va fanele va ye khale va lava masirha ya vona khale ma yi twisisa se phela sweswo swi tlhelela kwalaha ka ku se swi vula ku se hi sungule ku lwa hi xihina musini ene mata ku yini leyiwani hi nge sunguli hi nge lwi hi xihina ne because a hi vulavuleni ntiyiso Dr. na ti-politicians to tala ta matsonga va kwihi va miyerile leswi va khome ti-position hi laha va fanele va humelela kona va ta guida kona va fika va ku okay mo hi mitsu a swi aleliwi ku luma ndlela manje leswi ta mi nyika xikombiso hi tanihi va na MEC kwala ka hi tlhava va minister Collins Chabane na ta hi landza hi ri kona ku phela loko mi nga hi tlhutlhumetinyana mi hi strikela swin'wana a hi nge koti ku swi endla loko mi hi tlhurukela ku na milawu yin'wana hi nga hi faka a hi fakangi kahle mara ha kota ku hi pfinya loko n'wina mi yima hi milenge ma swi leswi na voho vanhu laha a fanele va vuya ka hina sweswi a fanele va vuya ka mina swi ni kwatisa ngopfu tata hi na vanhu munhu wa ku le palamende u le ka national u na constituency ku na discrisis hi lava a fanele a ta kona munhu yaloyo sweswi a fika ku ni nga vileli yo vona ku laha mi jampelana la advice a tlhela a tlhelela palamende ku loko ku na loko mo hleketa u tisenda va vulavuleri ku rin'wana va ku na mani ku swilo leswi nge endli mara ni tinkatsaka loko ku ta call yi huma ka president office wa secretary va yana ni mahlweni ma yi twisisa mi vula ku leyi office leyikulu between province na national now if the president va ku go ahead ivi ku ya ta munhu from ka province a fika ku hasa swi sweswo layisense yi khomiwe va ka gali hi swi vo to va byela if president va swi nanile swi vula ku sweswiwani hi fanele kombela president va instructor gali va humesa layisense va nyika bombo laya iwa mahlweni na development kutela swin'wana hi nga ta xi nemetweni enko nghena 0860002543 timhaka hi leti ku hume hungu ra ku bombo investment group yi lava ku pfuxa hi vuntshwa rivala ra swihahampfhuka ra le ka Siyandhani kumbe leri nga le ndhawini ya ka Siyandhani xana swiphiqo i yini sweswi hi ta twa vona va bombo sweswi loko yi ku hafu ku bela wara yan'we va hi byela ku hoyi leyi va yi twaku vo loko va swi fananisa na leswi vo va nga swi endla va ri yini ivi kusuka kwalano hi landza va gal va ta kota ku hi hlamusela ku ni twa mi ri na vavulavuleri la ku na vanhu va mi vulavulela kwala handle kahle n'we mi ri yi hi laha hi lava ku famba kona sweswi kambe hi sungula ni twa ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimisekweni nhlekani wa vulavula loko ku impela hi la ta swi confirma kumbe hi la ta swi pfumela ku ri hina vantima loko hi za hi khoma xilo xa gudlagudla ntsondoka HW Makhuvela va ku mfumo wa vantima wa ninginika tinyoxi to va hava vulombe impela ho pfumela swi va swona na kumbe i system ya yini hi ku hi le ku fambiseni ka mfumo and va kona vo valungu a kha ha tirha na vona se swin'wanyana mina se ni karhele khalanga ni tshama ni khe ni yingisa ni karhele loko mi vutisa xivutiso xa ku no hi fiki njhani la mina ni ri hi fikisiwi njhani ene hi ta swi heta njhani mani swi tivi ni kombela ku ni nga ha xi kumi a ni swi tivi hi mhaka ku se engoti mbanjani mavona loko munhu ambele buruku ku nghena mbambazi ivi a tlhela a boha le hansi se a cinacina nga ha swi tivi ku yi ta huma hi kwihi behavior leyi hengeleka ka yona sweswi tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona sweswo mingisero mukana lona FM makomandlela a hi languti karhi i 29 timinete hi seba awara ya mbirhi khensile hlolani fanele maka hi sana hloko maka ta mahungu hi ndlela yaleyo nkulukumba loyi loko ni bula na yena ro sungula a vuton'wini bya mina a hi tsake ngopfu hi ri ka Siyandhani ni tshemba ku na sweswi loko hi heta bulu leri hi ta va ha tsakile ku ya amahlweni ku ya hi leswi a nga ta va kha hi pfuna ku swi twisisa eka bulu leri hi nga ta va hi ri na rona eka nhlekani loyi kusuka ka Bomba Investment ku na nkulukumba Brilliant Sibuyi i nhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lona FM nhlekani sa mina khalanga hi khensa ku amukeriwa a ni tsake ngopfu ra vuntlhanu Sibuyi mi ni vonini a hi langutanile la xikandzeni la kambe a ndzhaku ka loko hi fambile ku
ku tswala ku ri na hoyi yikulu kumbexana yima ni mi nyika timinete timbirhi kumbe tinharhu mi hlamuselanyana vaaki leswi se mi nge le ku swi tweni swi ka swi vulavuriwa mi swi fananisa na leswi n'we mi tivaka swona. No, inkomu Khalanga for nkarhi lowu mi nga nyika wona. Mi tiyisile a hi tsake ngopfu na mavito ya mina ma ri tsundzuka lera rin'wana Khalanga ra tiyisa ra nyanyuka na so yeah no nyanyuko lowu hi ri na wona a wu yinini mahlweni Khalanga. Ku ta ka nkarhi lowu mi nga nyika wona hi rhandza ku khensa swinene. Indeed a hi tsakile swinene hi Friday loko hi hlanganile hinkwenu ende hi pfumela ku ntsako lowu hi lowu nga ta va kona until ku ya fika laha ku nga heriki. Hi ku lexi xi hi tiseke eka Siyandhani a hi nchumu kambe i ku ta tisa nhluvuko. Ni pfumeleni Khalanga ni vula ku tanihi Bombo Investment Group hi swi vonile leswi a swi karhi swi endleka kusukela siku leriya loko hi ta va hi hlanganile ka Siyandhani leswi a swi karhi swi mahungu lawa ya karhi ya hangalaka amoyeni na hinkwaswo leswiyani mara tanihi khampani kumbe hi vavekisi Khalanga ni ngo hi swi vula mahlweni ka rixaka hinkwaro ku va swi tiva ku tanihi hi vavekisi a hi tanga a Giyani ku ta holovisana kumbe ku ta lwisana na mfumo. I think hi swi vonile nje mavhiki manharhu lama ya nga hundza kumbe tin'hweti timbirhi tinharhu ti nga hundza nyimpi leyi ri kona a DRC ya ma M23 na masocha ya ka hina. So a hi leswi swi lavaka na hina tanihi khampani ku va hi nga lwa na mfumo wa hina amoyeni. Hi vulavurile na mfumo hi Muqhivela va fonele MD I remember va kombela ku hi nga hlangana so hi va hi pfumelelana vona ku indeed minyango ya hina yi pfulekile na timbilu ta hina ti pfulekile ku hi nga hlangana na vona and of which indeed ta hlangana na vona hi Wednesday I think it is 21 ta May. So a hi voni swi ri leswi swi nga swonga ku va hi nga hlamula ku mfumo swibombo leswi amoyeni nga si za hi hlangana na vona. Okay, mi ya hlangana na mfumo wihi ra vunharhu? Loko ni nga endli xihoxo va ni byele ku i Department of Transport and Community Safety ya Limpopo. Okay, office ya MEC wa Limpopo loko ni nga endli xihoxo. So na ku pfumela ku loko hi ta va hi hlanganile na vona ni na ku pfumela ku xikarhi ka hina na vona ku na loyi a nga hloma matlhari hinkwenu hi na ku navela ku vona rixaka ra ka hina kumbe tiko ra ka hina ri hluvuka tanihileswi vito ra hina ri vuriwaka Bombo and slogan xa hina xi ri better done than said. So hi pfumela ka ku endla swilo tani ku vulavula Khalanga a hi kona ngopfu ka swa tinyimpi leswi swi va ka swi ri kona. Ni pfumeleleni Khalanga ni khota just nje two scriptures. Kuna buku leyi kumekaka James 1:19 yi ngo hatla ku yingisa ku hlwela ku hlamula ku tlhela ku hlwela ku kwata. Ku tlhela ku va na buku leyi kumekaka Hosea 4:6 yi ngo vanhu va mina va hela hi ku pfumala vutivi. Kukwalaho ka ku va alana na vutivi na mina ni alana na vona ku va vaprista va mina. So ni vula ku leswi swi nga endleka amahungu wa hungwini kusukela ra vuntlhanu ku ta fika sweswi a swi hi pfumelela tanihi khampani ku va hi nga kwata hi nga hlamula hi vulavula hinkwaswo leswi mara hi twisise ku a swi nge pfuni nchumu ku va hi pfilunganyisa mihleketo ya vaakatiko hinkwavo lava hi tirhelaka vona. So lexi hi nga ta xi kombisa i ku vaakatiko va Giyani, Limpopo, South Africa va nga pfilunganyiseki mihleketo hi na ku pfumela ku bombo riendzo leri nga ri famba ku ta fika sweswi hi leri nga basa hi leri ri nga le nawini. Loko ku ri ku na swin'wana hi nga swi endlangi kasi va ta hi tsundzuxa hi ravunharhu loko hi hlangana na vona va mfumo. Se ya tika hi ku loko se mi ya ku hlanganeni ya karata hi ku a na ya tlheleleki ndhaku hi ku se mi ya mahlweni kambe handle ka sweswo loko mi kha mi nga tlheleli ndhaku hi kha hi ya mahlweni Sibuyi mi ri yini hi mhaka ya swihehlohehlo sweswi swa ku kumbexana tanihi investment group
xo sungula kumbexani mi nga ndangi consultation kenela xa vumbirhi kumbexani mi nga landzelelanga milawu lexi xi susumetaka ku mi fanele mi hlangana na MEC hi ravunharhu i mhaka ya ku a mi vulavulangi na voho kumbe a mi vulavulangi na vanhu lava khumbekaka? Khalanga mi ni kombisa ku Bombo Investment Group yi sungule ku va kumbe yi sungule pfhumba leri hi lembe ra 2021. I think a ku ri July loko hi ta hlanganisa na hofisi ya Hosi Siyandhani. Pfhumba leri ri sungulanga hi ti 16 ta May. So vo tala hi ku va pfumala vutivi lebyi va ta vulavula leswi va swi vulaka mara hina pfhumba leri sungule hi 2021 a hi ti hlanganisa na ti-stakeholders hinkwato na masipala hi na ku pfumela ku tanihi mfumo wa hina va ta kota ku va hundzisa hungu ri ya ku ya fika kwala ri fanele ku ya fikela kona ku ya hi swigava swa vurhangeri bya mfumo. So loko hi ta hlangana na vona hina xa hina ku ya twa leswi va lavaka ku va kombelaka ku hi hlangana hi vulavula hi swona na vona tanihi mfumo ende hi ready ku tirhisana na vona tanihi mfumo. Tanihi sweswi loko hi va na ntirho lowuya a hi tsakeri loko onge va nga va kona ku va hi ta khomisana hi ku indlo ya hina hinkwerhu hi nge yi koti tanihi Bombo Investment Group hi ri hexe. Ni vula hi ku ni khome switatimende swimbirhi laha swo huma ka GAL swo huma ka Department of Transport va tikomba ku ongeti ku ya hi voho leswi swi nga fambisa xiswo ku za ku ya fika ntirho wa siku ra ravuntlhanu a ku nga ri leswi vo va swi tivaka. Se hi yo mhaka ni ku loko mi ya hlangana hi ravunharhu i mhaka ya ku a mi nga lunghisangi a ku sunguleni hi swo swi endlaka ku mi fanele mi ya hlangana hi ravunharhu nakona loko ku ri ka mi nga lunghisangi a ku ri mhaka ya yini? Tanihi laha ni kombiseke hi kona Khalanga ku hina hi ku tisa ka hina hi fambe tindlela leti nga basa. Masipala wu tsaleriwile 2021 hi makungu lawa a hi karhi hi tihlanganisa na vona hi engage na vona ku ta fikela sweswinyana loko va ta ze va kuma xirhambo lexi. So swi lo hi hlamarisa loko ku kusukela ka 2021 hi nga kumanga nhlamulo until sweswi hi vonaka mapapila lawa ya humaka. So hina hi ready ku la ku va kombisa hi rendzo leri hi nga ri famba. Swin'wana ni nga xi kombisaka Khalanga i ku eka vaakatiko va ka hina a hi twisiseni na ku pfumela ku la ku dyondzisiwa loko swilo hi nga swi tivi. Mi ta tsundzuka ku loko hi la ku swi langusisa kahle khampani ya Bombo Investment Group swi nga endleka ku ri yona yo sungula Afrika hinkwayo khampani ya muntima kumbe ya vantima ku va yi nga aka nchumu wa ku fana na airport. Hina van'wani yo va vahlaleri yo to swa ku na rivala ra xihahampfhuka mara what it entails ku va u nga aka airport probably majority of us a hi leswi hi swi tivaka. So a hi pfumeleni lava nga na vutivi va hi tsundzuxa and tanihi khampani a hi lowa ansinyeni hi endle vulavisisi hinkwabyo lebyi nga fanela hi famba tindlela hinkwato leti nga fanela ku fika la ka xiyimo lexi hi nga fika ka xona. Khalanga hi kombisile ra ntlhanu na ku ntirho lowu hi nga wu endla hina hi lave ku ri ku va nchumu lowu wu hlanganisaka rixaka ra Limpopo hinkwaro ka rona. Loko mi ta tsundzuka loko ku ri ku mi kotile ku va na nkateko wo vona design ya airport liya yi kombisa hi laha hi encourage-aka diversity na ku hambanahambana ka hina tani hi vaakatiko va Limpopo, Vatsonga, Mavenda, Machangani, because these things are Mavenda, Matsonga, it's something that we do not want to encourage as an investment group. Because namhla le Giyani mutsu ingati kuma hi ri Avenda, mutsu aneti kuma hi ri Bushbuck Ridge. Na ku tirha na vanhu hinkwavo. So a hi tanga ku ta khosa ti-division kambe hi tele ku ta hluvukisa hi languse n'wana luya a kulaka sweswi a nga riki na vatswari a ya ku xikolweni a nga ri na tintangu. We dare to bring hope to that family yediwaka hi papa na mhani lava ri havaka ntirho va pfukaka va nga swi tivi va ta jaha 350 leyi nyikiwaka hi president is not enough Khalanga. So hi pfumela ku the little contribution leyi hi hoxaka yi ta endla ku hambana yi tisa ku cinca a rixakeni ra ka hina. Un'wana i ri ni mi vutisa ku endzhaku ka leswi mi nga swi vona ku fika sweswi ma ha ri na ku tsakela ku humelerisa norho wa n'wehe ku ya mahlweni ku ya hi laha a mi kha mi ni hlamuselaku koho siku leriya ra Mhlanu? Hina Khalanga, I think siku leri hi nga ta longa a swi tirhisiwa swa hina hi ku a ya ha ri na ku tsakela hi siku leri Hosi Siyandhani, hosi ya hina va nga ta ku Bombo hi karhele hi korile yo oxa lowu nga ni susa n'wina mfambo
vaakatiko va Giyani va ku Bombo hina a hi lavi nhluvuko hi right leswi hi nga xiswona hi hlayisekile hi tsakisa hi vusiwana lebyi nga na byona lungani swilo swa n'wina mfamba Khalanga kwalani hi ta ti humela hi kurhula hi nge zi hi nga lwa na munhu hi ta ti fambela hi kurhula mara loko swi nga za swi fika ka xiyimo xo leswi ha ti yimiserile ku addressa leswi a hi telesi ku ta addressa swona ku nga xingungumani xa vusweti. No, kumbexani a hi gimeteni la Siboyi mina na n'wina hi endla appointment ya ku loko ku ve ku ta va na nkarhi ku nga se ba 2 mi hete nhlengeletano ya n'we hi ra vunharhu mi ta hi byela ku mi fambe njhani loko va ku nga ri na nkarhi swi vula ku hi ta swi vona hi ra vumune. No hi tshama hi ri ready Khalanga hina hi va n'wina. Inkomo Siboyi. Inkomo Khalanga. I can't. Siboyi fambisa sweswo va suka ka Bomba Investment Group. Twana hungu hili ku ya hi muhumelerisi wa mehe ku ya hi muhumelerisi wa mina veri va GAL va time foni a hi twanani na voko hi ta bula na vona sweswo se ku ya hi muhumelerisi wa mina muhumelerisi wa mina ni byeleni ku mani la nga tima foni ta kota ku n'wi dumisa a swi hluphi hi ta n'wi dumisa sweswi ku swi kota ku tiveka ku i mani la nga tima foni ya loko ka Afrika va vulavula hi vula minkarhi hinkwayo ku loko ku ri ka mi lava ku vulavula vulani mi ku mi lava ku vulavula va GAL va humese xitatimende hi siku ra vu-18 ra n'hweti leya Mudyaxihi va ku tanihi Gateway Airports Authority Limited GAL has noted with serious concern the recent launch and related media coverage regarding the purported infrastructure development of Siandani Airport in the Greater Giyani local municipality led by Bombo Investment Group. As the official custodian responsible for the management of all public aviation assets within the Limpopo province, GAL is both dismayed and deeply concerned by Bombo Investment Group's decision to proceed with this initiative. This action was taken despite a formal directive issued by the Limpopo Department of Transport and Community Safety, instructing them to halt all planned activities associated with the airport's development. Say, abete ita vulavula na un'wana wa kusuka ka GAL a nga ha ri kona kambe ku za ni vulavula hi mhaka ya xitatimende lexi i mhaka ya ku GAL ku ya hi ku tiva ka mehe i xiyenge lexi nga hansi ka ndzawulo ya swa vutleketli a Limpopo leswi vulaka ku a ku ri xoho xiyenge lexi a xi fanele xi sungula xi humesa xitatimende ndzawulo yi nga se endla tano so loko ndzawulo yi ze yi humesa xitatimende va nga ha humesi xitatimende a na ke na xi pfuni nchumu hikuva a ni ndzawulo leyi nga yo n'winyi wa xiyenge lexi a yi humesile xitatimende se swikombiso swa kahle swa xiyenge lexi xi nga ri ku tirheni xi nga na vanhu lava ngo tlela ntirhweni se kambe hi ta bula na vona hi twa ku endleka yini va ri hi ta bula na man okay na Dokodela Makhuvele hi ta bula na Dokodela Makhuvele kusuka ka GAL se hi tweni ku Mgwena va ri yini Mgwena nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM kumbe no ka ni nga swi voni kahle leswi muhumelerisa nga ni tsalela swona okay ku muhumelerisi ni tsalele ku Dokodela Makhuvele se va kona very ku ve na emergency okay Dokodela Makhuvele i va liya mhaka liya yin'wana a ni ku ha sungula hi basisa liya ya GAL okay ya GAL a hi fanele hi bula na Tshepo Ramakgopa kumbe Ramokgopa ya not Ramakgopa Ramokgopa ya Tshepo Ramokgopa hi va hi fanele hi bula na vona kambe va le ku kumekeni se loko munhu a za a tirha ka xiyenge xa vuhlanganisa chava ku vulavula swi vula ku a nga na ntiyiso loko ku ri ku na ntiyiso tu tata vulavula ku hoy mina xiyimo xa mina hi lexi na lexi na lexi se swi vula ku ABC Violet Mathe lulamisani swiyenge swa n'wina loko swi khumeka swi
kumeka na premier lulamisani gal hikuva nge hi pfumeleli va ku va ta vulavula na hina va tlhela va nga la ku vulavula hi ku a hi fanele hi bula na Sisitshepo Ramakgopa kambe Sisitshepo Ramakgopa a va ha khomi foni ya hina se va byeleni ku a va hi tshembisile ku va ta vulavula na hina se va lo hi westela nkarhi va ku va ta vulavula na hina ku ve a va ngati se va byeleni a hi kha hi va lava ka Afrika va vulavula ku ya hi laha a va ringanyete ha koho ku va ta vulavula na MEC Violet Mathe lulamisani xiyenge swa n'wehe ma swi vona hi yo mhaka xi humesa statement n'we se mi humesini hikuva swi le ku tirheni loko xiyenge xi ri ku tirheni xi vonaka hi mintirho a ku fanele loko ku ve swa va vilerisa leswi a swi ka swi endleka ka Siyandhani a ku fanele ku sungule gal yi va yo yi humesa ku statement ivi kusuka koho ku ta ndzawulo kambe loko ndzawulo yi humesa statement ivi gal yi ta hi le ndzhaku a yi le ku tirheni swi vula ku na sweswi va nge le ku swi vuleni na vo hlamala swi ka swi endleka se n'wina mi nga na mi tivaku Sisitshepo Ramakgopa va byeleni ku ka Munghana Lonene FM ka Afrika wa vulavula swi ndliwi ku munhu a ku i ta vulavula a tlhanga vulavula hi ta yi hundzisa mhaka leyi yi yisa ka MEC loko va nga ndli nchumu MEC hi ta yi hundzisa ya ka premier kambe yi ta fanele yi fika ka premier ku na vanhu va nga ka communication department lava nga tholeriwa ku vulavula na rixaka va byela rixaka leswi va nga swi tiveku va teka xiboho xa ku a va lavi ku vulavula kambe hi gimeteni hi ta yi vona kambe hi Ravunharhu kumbe hi Ravumune loko hi ta va hete ku vulavula va hete ku ya nhlengeletani leyi nge ya va kona tatana Sibuyi hi ta kota ku twa ku yisa ku yini mahlweni yana ni mahlweni mi chuka va ka hina hi ndlela yaleyo kambe sweswi a yini ka Dokodela Kingsley Makhubele Dokodela Kingsley Makhubele la u bula na vona ka ntsongo hi timhaka leti ta le United States of the America hi twa ku ndlela leriya kumbe ndlela liya president va nga yi teka ni twa mi ku ai va hatlisele ngopfu hi fike njhani la Dokodela Nhlekani mi amukele ka Munghana Lonene Nhlekani Khalanga ngikhethe ngopfu kuma nkarhi lowu vulavula na n'wina kambe se mi kuma ni virile man na mi twa mahesa man na mina ni chume ngopfu mi nga ni chaji no ai ni vuye ni swi kuma ku hikokwalaho ka yini hi nga kumanangi hi nkarhi lowa kamba swi na mhaka Dokodela a yini ni mahlweni mi angula mi ku yini Nkhensile Khalanga a ni ku ma vona ku ya president va fika America namuntlha a Mpundu hi nkarhi wa le America xilo lexi fanele va xi langutisa Khalanga i mhaka ku ri tipolitiki ta le America sweswi ku nga twani hinkwavo ku na vanhu lava nga twani ku na president ku na vanhu lava twanaka na president Trump fanele president va yena va nga fambi va vulavula na vanhu lavawani before meeting ya vona le White House wa vunharhu va nga vulavuli na vanhu van'wanyana a va vulavuli na Trump kusungula loko va heta ku vulavula na Trump va ta vulavula na vanhu van'wanyana xilo lexi fanele va xi langutisa ku ri meeting ya vona na Trump yi nga tlheli fana na meeting liya ya Zelensky ku ta holoviwa a White House va phinda va humiliate president wa yena so fanele va swi langutisa swilo leswiwani hikuva Trump u na ku ri Khalanga a vulavula a vitana vanhu va media va maphepha va ti-TV a vulavula na vona before ku tshamiwa hansi ku lunghisiwa swilo leswi ku nga twaniki hi swona u ta ku loko a endla leswo va vutisa swivutiso xa ku ri a xana la Afrika-Dzonga i ntiyiso ku ri hi dlaya vanhu va mabunu hinkwavo na president wa hina fanele va hlamula va ku swilo leswiwani hi ta ku swi hlamuseleni kahle loko se hi hlanganele a meeting ya hina leyi nga closed doors mara sweswi ku hava lexi ni nga ta mi byela xona loko vo tshika va suka va ku a hi swona leswi ku ta va na nyimpi kwalano va ta ku loko va famba fanele va hlangana ku nga ha twani hi yona problem leyi fanele va yi langutisa i cini xi mi fikerisaku miehleketo yaleyo Dokodela ya ku loko vo swi vulavula lomu kun'wana ku ta va na nyimpi yi ta va yi vanga yini hi ndlela leyi mi hlamuselaka kona Dokodela ma vona nkulukumba Trump Khalanga u na leswaku ri nga ku tiva swilo hinkwaswo a nga lavi ku phikiziwa amahlweni ka maphepha na tithelevhixini loko mo endla leswo swi ta endla ku ri na kusuka ka president wa hina va vhaka le America va ku va lava ku lunghisa swin'wana va nga ha swi koti na lunghisa swilo leswi va yele swona fanele va kota ku vulavula swilo leswiwani loko se ku pfariwe minyango hinkwavo ku hlanganiwe na president Trump ku ri hava vanhu va maphepha i lava nga kota ku n'wi byela ntiyiso ku ri ku endlakala yini la Afrika-Dzonga mara leswaku ri va ta tlangela aka gallery ya maphepha tanihi Trump hi swona leswi nga ta ona
se le ku languteni dokotela ku loko ku ve va ri loko languta kumbe ni yingisele itinerary ya vona ya matirhelo swi tikomba ngeti ku na tinhlengeletano leti venge va lava ta vulavula va languta timhaka ta vudyelwani bya Afrika-Dzonga na tiko ra Amerika na van'wamabindzu na hinkwaswo sweswiya se hina vateki va mahungu ma swi tiva n'wisi dokotela ku swi nge endleki xi nga ngheni xivutiso xolexo mi vona hi ta swi kota ku va kumbe va ta swi kota president na vurumiwa bya vona ku va va papalata ku xi hlamula xivutiso xolexo ke nako loko mi languta vurumiwa lebyi va fambaka na byona ke byona byi nga pfuna njhani ku ololoxa xiphiqo lexi ta Afrika-Dzonga ri nga langutana na xona loko swi ta ka timhaka ta vuxaka bya Amerika na Afrika-Dzonga. Mavonexo lexi president va hina fanele va langutisana na xona Khalanga i ku lunghisa vuxaka bya hina na ma-Amerika hikuva Amerika yi na economy kulukumba ngopfu loko vo lunghisa swilo swa ti-relations ta hina vuxaka lebyi bya hina na ma-Amerika swin'wana swa van'wamabindzu swa ti-science na ti-technology i swilo leswi nga ta lungha mhaka ku ri vuxaka byi tshovekile sweswi i laha ku nga na problem kona loko o lunghisa sweswo swin'wana leswiwani swi ta ti lunghisa swona hi viswona loko vo tshika va langutisa swa ku ri tekani swa AGOA va ku he president AGOA ya pfuna hi kombela ku ri u yena president Trump u yi extenda loko yi hela a mahele ka lembe leriwani president Trump u ta ka vonani i ntirho wa Congress the legislative branch a ntirho wa mina as executive mina ni ta yimela vona ni twa ku ri va advise va ku yini a ni lavi ku ri ni tsutsumela mahlweni se ni endla ti-pronouncement ni nga swi twa ku ti-recommendation ta vona i la nga ta heta mhaka leyo yona so a va lunghise vuxaka swilo leswi swi vita the strategic focus i vuxaka lebyiwani swin'wana leswi ta tilunghela loko mi lunghise xi xikulukumba Khalanga swin'wana leswi tsanana leswi nga kona swi ta tilunghela hi swona ni nyika ni xifaniso xa munhu loyi a nga swi tiveki ku rendo ra president ri teka xifaniso xa njhani hikuva van'wana ve ri kumbexani loko a vo lo fika va ri teka hi ndlela leya ya ku nhlengeletano ya vo yo sungula ku va ya voho na president Trump ku nga se va na tinhlengeletano letin'wana kambe hi ku tiva ka n'we itinerary ya vo mafambelo ya vo ya endlisa ku yini va endla njhani ku sukusela namuntlha ku fika ravunharhu leri hi yona mhaka leyi ni nga zama ku ri ni ringetile mina na le ka vhiki lerin'wanyani a ka ti-channel tin'wana ku vula ku ri president Ramaphosa va nga suki va tsutsuma va vulavula na vanala va president Trump hikuva president Trump loko u vulavula na vanala va yena wa va treat-a hi ndlela leyi a nga treat-a president Zelensky hi swona hikuva swi ve swi humelela later on ku ri president Zelensky u fanele a hlangana na vanhu a va na breakfast na vona hotel va n'wi byela ku ri a endlisa ku yini ka meeting ya yena na Trump u fikele se a kwatile ngopfu a pfurha a thukuthela ku hinda n'wina Kalanga hi leswi swi nga ta onha leswi so president fanele va tshika leswi swin'wanyani leswi va vulavula na nkulukumba Trump loko va heta i lava nga ta va vulavula na ti-media na ti-journalist Trump u na tendency Kalanga ku ri before ku vulavuriwa mhaka leyi fanele yi tshamisiwa yi lunghisiwa a vitana media a byela media ku ri ya hi loyi Ramaphosa u kona ni la ku n'wi byela ku ri leyi a South Africa va le ku dlayeleni mabunu yini loko u vula sweswo president vona xilo lexi va xi kota va nga xi endlaka i ku controla temper ya meeting leyiwani ku ri no ku ri president Trump a nga swi vula hi ta ku swi lunghiseni ka meeting ya yena a famba sweswi ya ka close session aka close session leswi hi ta kota ku lunghisa swilo leswi hi ta ku loko hi huma ka close session leyiwani hi vulavula na n'wina va maphepha hi mi byela ku ri meeting yi fambe njhani mara ha tshemba ku loko hi huma ka session leyiwani president Trump u ta va pfumelana na hina va yi tshika kwalaho ku na nkulukumba wa le Canada Mark Carney prime minister wa le Canada u kota ku handlisha Trump ngopfu and prime minister wa le Canada u heta ku wina ti-election ta yena hi mhaka ya anti-Trump mara u te loko a fika White House a kota ku deala na Trump se a hetiseleni ni twa mi ku i ta nyumisiwa ni byeleni ku leswi swi nga humelela loko ku kha ku vulavula president Trump na president Zelensky loko swo humelela ka president wa hina swi nga onha ndzhuti wa vona kumbe hina tanihi tiko hi ndlela yihi loko ri ku swi nga onha dokotela Kalanga swi ta nyumisa ngopfu ku ri president va hina va hlongoriwa tanihi ndleyana White House leswi nga endlaka la aka president Zelensky hi ndlela leyi a nga hlongoriwa hi yona a White House swi ve swi nyumisa ngopfu a hi swi lavi leswiwani ku ri swi endlekala ka president wa hina
and i-president wo sungula la sukaka la Afrika la nga ta famba vulavula na Trump. So swi ta endla ku ri Trump na ti-president tin'wanyana leti sukaka Afrika a kota ku va treat hi ndlela leyi nga ta va treat president wa yena hi swona. So there are a lot at stake aka meeting leyiwani Khalanga. A hi hina ntsena i-Afrika hinkwayo leyi nga ta va yi langutise ku ri president wa hina u handlisha meeting leyiwani njhani. Khalanga xilo lexi nga kona president va swi kota ku xi controla ka vona, president wa hina i ku controla ku kwata ka vona. Ku kwata ka Trump a va na control ya kona, mara ya vona yo kwata na ku tikhoma ka vona va swi kota ku controla leswi i leswi fanele va handlisha meeting leyiwani hi swona. Dokotela ni khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta. Ni khensile Khalanga. Inkomo. Iseswo mingisero Munghana Lonene FM ra va hi bula na vona i Dokotela Kingsley Makhuvele. Leswi hi nga swi tekaku swi suka ka nongonoko lowu i timhaka ta ku hi twe na hi timhaka ta leswaku le aka airport ya ka Siyandhani ku na masira. Hi twe na hi timhaka ta ku va Bombo Investment Group va ri hayi hi ya va na nhlengeletano na ndhawu leyi ya timhaka ta swa vutleketli hi ra vunharhu se swi endla ku hi nga ha koti ku vulavula ngopfu loko se xiyimo xi titani. Va GAL tanihi sweswi hi va tivelaku swoho va lume ribyasi. Hi va tiva hi ku luma ribyasi hi mhaka ku hi mpfhuka ka 1994 ku fika namuntlha a hi nga se twa nchumu hi timhaka ta ku ku na Siyandhani airport leyi va yi tivaku tanihi GAL endzhaku ka xiviko lexi va nga xi humesa hi 2011 loko ni nga hoxisi va kombisa timhaka ta ku a swi tikombi ku ri na prospect ya ku nga va na swihahampfhuka leswi nga taku lahaya hi 2011 kambe sweswi se va lume ribyasi hi ta va sala ndzhaku va mizimbatwa la moyeni lowu kwala ka Afrika wa vulavula a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni Khalanga Pat Mathebula kasi la ni famba na Sunduza wa ka Mhinga a studio 2A kuna Ncindani hi ya twa mahungu ya misava ya awara ya 2 na Hlulani Fanuel Magayisa kusuka kwalano i Dzumba na mina na Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani mana siku lena ni mitiphina ya ku yingisela Munghana Lonene ni tata Edzani nkowankowa ngiyana lekhaphani uyikukahle eka 92.6 FM Munghana Lonene FM makombandlela